جي بلاتفورم ديجيتال ين نباري مرحبا جوارا برنامه که نو تیسا ام به هفرانه ایرو میوان برنامه ما شاعر نافدار یه ناسکری معید طیبه برز معید طیب جو باجار دهوکیه و دهوکا ما رنگین دقادا شیرا کرمانجی دا خودی جیه کی بالا و مزنه ام گلک سپاس تکن که ماموستا معید طیب ایرو دبه میوان ما ماموستا خیراتن يلا سباس رئيس صلابين من بو همي قهدار و بينرين ما در فتك خوش براستي بريا بجنو بهاري و ديال هوين بريس ام هندك هزروبير و زانين خو دوي ديدار دا بجهين بينر و قهدارت خو سپاس بوه سپاس خشی امجی گلک سپاس تکن لسر پلاتفورم نوبهاره ین دیجیتال امویژن پریسکوپ تویتر فیسبوک و یوتیوب توایاوان به هفرا اموشان دکن ماموسته از دخوازم جوار رجعت کن که هن چرچوه که گلم پریج مرا نشان بدن جناب و سال 1957 دهوک هاتی دنه دهوک دوان سالان دا د کیجان روشه که چاوا بو یعنی ام چاوا تصور بکن جبرکو سنورد نافبره مدهنه هایا ما باشور زیده تمه بله هكان بين صالة بينجو حفتة العراقي هشتا عراق نبو جمهوري العراقي شاه كابود قلت شاه فيصل دوي او شاه سيام بو حكم عراقي والجرتياج بريبي بابي ببنا الشاه او خونا خلكي عراقي بون عربستان السعودية ايرو او آنی بون کربونا شاه وقت انگلیزی بو پشتی ساله که شورشک چه بویان همشین بجین کودتای که لشکری چه بو براستی پتر دوی کودتا لشکری دا او شاه عراقی هاته کشتن از بحث ساله 58 کم یعنی وی وقتی تمنی مثالی بو هكذا بين بحثا روشا كردستان باشور جي بكين سال 57 دا دهوك خو باجره كي يلا بچوي بويا سال 57 دا قضايا بويا وكي قضايا زاخو آميدي آكري كو همو سر به ولاية موصل بابونا بشانسي هما كو امگيري داي بجن هولير سليماني او خو ولايات بونا ام قضا بونا و ام قضا جهمي سرب ولاية موصل بونا ولاية موصل هرجبري وحتى ايروجي يعني جهة عربي هرشوفيني اون بو دا صلاة هاو وخد كيويج بقشتي وصانا براستي جبو بيجي يعني تو هزر بكادي روشا خلكي بهدینان ام بیشن او قضایت وی روشه که باش نبو همو کاروباری وات ویا موصل هات باکرین موصل جی راستی گله تعدای راستی گله کشکاندن و بیشن ایهانتات نکرین توی وقتی دا بیشن اکش آلی سیاسی بتن بحث بکن توی وقتی دا پارتی دموکراتی کردستان هبو لی جبرکو بارزانی نمبر پنابر بول سوویت چالاکیه و پارتی نه چالاکیه که خورد بویه حتی که جمهوری چه بویه پاشینه بجن بارزانی سوویت بگریه وقتی از پارتی ایدی خوینه که تازه برگرتو هیدی داخوازه مافین کرده رو پاش شورش را بود هکی از بیم سر ادبیات و زمان کردی جی روشا ادبیات و زمان کردی توی وقتی دا بحث بکم گره جرا یعنی هکی هم سحکینی بجن روشا کرد ما باکور اشعالی زمانی و هم همین زانین که تنانت آخفتن جی بزمان کردی قدغه بو السوریا آخفتن قدغه نبو لهر نویسین و خواندن و تشتی و ساجی الویری جی شب زمان کردی تا تکرن ایرانی جی آخفتن آزاد بوده لی کتابین کردی جارنا درکتن لی پرورده بزمان کردی نبوده العراقی جهه بسیاری چما العراقی بجین زمان کردی آزاد بوده
گله جرا هوالا پرسش میکریه وقت از کردستان و باکور آن اوروپا سمینار مداین سر زمان کردی بجن ام و فهمنا که یعنی او عراق چوا یعنی چه بویه وصا او لیبرال ترن او وکیری تر بوینه جبو چه زمان کردی بری زو آزاد بو و زمان کردی بجن زمان مدرسه بویه زمان دبستان بویه پرورده بله بله از تشتکی بجن نه تخص سیاسی يعني نه سیاسی ده سالدار العراقي دموکرات تر بوینه هر سه پارچه دی نه خلکی ویجی وکیلی تره او هنه زانی چوها سال 31 امزانی کوینگه کوما ملتان هبو وی وقتی انگلیزی گوت عراقی عراقی خاص ببتا اندام کوما ملتان دا کوما ملتان یا باشنما یو این میکدر که بجینه تبینی گرستی دست بی که کرد اوسا تلبست مید که بندات ادبیاتی دا بنابه کوما ملتان نافکیلیش بویجی از اجی کوما ملتان بجم عراقی خاص ببتا اندام کوما ملتان دا انگلیسی وقتی دا سالات بول عراقی گوتی اگر هون قانون زمان فرمی ندرخینن پروژه هبول پرلمانی اون قانون زمان فرمی ندرخین و قانون دا زمان کردی زمان ترکمانی چه زمان العراقی هبن ده پتروی وقتی بحث زمان کردی بو لازم آزاد بد و خلکی و آزاد بخینن و بخینن و المدرسه وره دا عراق البرانبر دو الترناتیوه بویا یا نابطه اندام دو کوما ملتان دا یعنی اعتراف بیناه تکل وی دولت یان جتویا و قانون درخت سال 31 او قانون درکت وش 31 پیدا یعنی مدرسه دست بکرن سلیمانیه الهولی رو بچه دست بکرن دست بکر سلیمانیه بو اولی جی به شانسیا کرمانجیه ام همی خلکی بهدینا بجی جغرافیا بهدینا قضا بون سر به موصل بون موصل جی رندا يعني حتى دجي قانون يجي ساكنين جبوا يجي زمان الكردي دهبرا منهات خاندن ديسا زمان عربي زمان مدرسة بويا زمان حكمتي بويا ليه رانشانا باشتر بوشيا و بجين امتشاين زمان الكردي باخذ تشجرة آخفتن زمان الكردي قد غنى بويا بله ماموستا اون گلک سپاس که آگاهین گلک مهم دانجی برکو هر چهار پرتیجی های مجهفتون یا راست زیده بله گلک پرسین من هنه از وانجی دبی چرچوه دا بپرسم اون سال 1978 جناب تا چه بغداد لو داری باشه حقوق خونه و سال 79 داجی صدام تسر حکم تبي برياوي بعاسي هنا يعني كردن بغداد خوان اتمسفر که چه هبو توی دوله بله توی وقتی دا صدام راست هفته و نه بو سرو کمار لی بری هفته و نه جی سرو کمار راست یکو دست حالات دستی ده هر صدام حسین بو بجن هر جی پارتیا بعض بو العراق بگشتی افتجي فرق هبو هند جرى وقت ام اوروبا بجي از بوی مبتنا برگل جرى ما مستا زمان السويدي وقت ام فيتكين دا كردي پارچه جدا تيدا هبو دا بجد كيجان دولت خرابترش بو کردا كيجان باشتره ما تقول باشتر نينا خراب وخرابتر هن هموجي خراب هر ايك اوايكي خراب العراق تشتك هبو يعني مثلا كنت رخنيل حكمتي بجري يعني ترخنيل صدام حسين بجري يعني تبيجي تشتكي حكمتي خرابة أو قلت بيجي جهشت با آسايشة وانا بوليسي وانا بيجين أبا تيراد كرتو إعدام بباي يعني فرق ما يا بيري بارشة دي جالي صانعي خلق إعدام دبول العراقي باجر موصل ریزی ما 6 کیلومترش که دوره همی بیش دوشنبه همی روز دوشنبه کومک گنجم کرد تادنا اعدام کردن سراتش ته گلی فسانه یکی آخفتن گوتیه یکی رخنه یکی الحکمت گرتیه شو اگر اثبات ببا اندام پارتیه کدیه بجی
حکمی وی اعدام بو یعنی دفمه گره خلطات اعدام کرن تشتیکو ام کشف باید که اتمسفاره که ترسه دا بوینه همی گاوات توی وقتی دا یعنی بیت مروف های مروفیش مروفی هبا اتوی دمجی شیر دنویسین شیر دوشاندن یعنی بترس و دوشاند یعنی چاوا بو شیر بله کردی بون بله من اینگه وکی ما گوتی وره دزگاه روشنبیری و بلاف کرنا کردی هبو که هفتی نامه هاوکاری دارید خست مهنامه بیان روژی نوی روشنبیری نوی تشتکی وصابو یعنی روژنامه و کوارین کردی درد کدن پرسا بجین تشتی ادبیات دا توی وقتی جدا ما تشتی گلک آشکرا کو بحثا کردستانی و بحثا کردینیت کرد و بحثا ستمیت کرد بلافد بون اوه کو طبیعی وقتی وانا بیت شکایت هات باکرن اوین کو بجین او کردین کو بحثیا را بون او کردین کو خراب بوینه خراب بون بهرا بتر او بون اوین فقط های واش زمان کردی و ادبیات کردی نبویه اوین کو ادبیات و شعر کردی در شوپان کردین درسوز بوینه جبویجی او هلبست ما بلافد بون روزنامه واجد بلافد بون یعنی گره هلبست من مهرجانا مخاندینه او هاو کاری دا بلاف بوینه آشکرا بحثا کردستانی کن بحثا استماعات کشکو او چاپ کرین اجی من چاپ کرین دیوان آستران و بفر و آگیر دا دیسا جی او روژی بردوام نبو روژ بو روژه بانگافتر لحاد ایدی او من پشتی 3 ساله از زانکویا بغدادم از چون گشتم رزم پشمریه یعنی جانم کته دیگه فیدا و گله نویسکاریم کرد هندک هات نگرتن هندک رویم چون گشتم رزم شورشه یعنی ام چه آزادی نبودی وقتی پراستی لدی ساجی بر خودان هبو یعنی روشنبیل کرد نویسکاری کرد هر ماگیری دای دوزا گله خوبه گلک سپاس کم دکارن جی کرم آخو کرده که بشیره ام دوام بکن یعنی از جارنا پرسا بکم لید نوبره ده ام دخوازن گهدارین ما هنه کی به کراهی شیران تبحثن شیرات یک به ناو خوزی لسر مجارة براكوجية دي ساكنة جالك تسيت المذكر اگر جنابته او شير حاضر به ونبكارم شير بخنا ام دو شير دنجي جوار رجات كن دي نافبري دا لبرسي خواه ام بشتي خواندنا شير دوام كن بله بلا از هلبستاخين بس دست بيكش بوكو او روشا هوا برسيار كدي روشا وقت صدامي دا روش چوابو هلبست من نویسان بو هنگی بی وقتی دا سال هفته و نهی بو او هلبست نکه بجین کلاس کتاب ادبیات یا کلاس 12 یا سال داویه لیسه تویره دا او هلبست وقت نمونه هلبست دا برگیریه بجین توی وقتی دا توی کتاب دا بشکه سر هلبست دا برگیریه تویره دا گل چند شاعرین دین کردستانی سلیمانی شولیری جدوه که اجا مجی او نمونه اکتدایه بحثا گنجکیت کت که صبح تیتا اعدام کرن او صبح نکه گیری دای صبح دای هشتا طاری بلی رجبه تاویواری بلی هیلین والا ببن بلی پالا هشیار ببن منو سیدار جوانه صبح دای بلاوا من شتا جمیری بلندتره داوتا من شمی گووندا خوشتره بجنو بالا مش بهار بخملتره افجا چوا دیکه گیری سینگ خوی تمد دریا دی و قطی پرچا خوی اوکی بفری دی و چری ندای نه نکی درگه کول که می خوش با خمونی هارا بکی او دو پارچه بچی بشوی هلبسته او بجید او هلبستت
اكشوان هالبستت جل نافدار مش بوي من بوي دست بكر امد بر صحبة الرباشن ده هالبستت ديخين تمام gelek spas ki mala we avat mamostecan biqasî ku ez dizanim cenabê te Radya Kurdî de jî xebitiye li Bexdayê بله ew atmosferek çawa bû kî hebû wê demê fotoğrafeke çawa dikarin ji me re nîşan bidin بله اوی وقتی وکی میگوتی دو اف دزگهن بجین روشنبیرین کردی همیل بغداد بو براستی بجین روزنامه و کوواریت کردی البغداد درکت نل هولیری و سلیمانی و دروکی بجین رادیو کردی البغداد بو و تو وقتی دا یعنی نویسکار و روشنبیرین کرد بری خدای یعنی و فرصته که ام تدا کار بکن زمان و ادبیات کردی ولی دا پیش بخین جت رادیو کردی دا بجید او کسین پرانیا و راستی او رادیو کارت کردن مروفین باش بوینه و همین نویسکاراج بجداری تداد کرد برنامه جدا جدا هبون ما برنامه اک پیشکش کرد ناوه هر سترانه که چی روکه که او برنامه بو گل نافدار بود توی وقتی دا از نوچ بوما بغداد ما فیصل مصطفى هب هی شاعره حواله که ما گلک هجا سلاوین من بوی اگر گلدنگی ما بد اوی گلک هلبست تحسین طهی نویساینا بجین استران تحسین طهی گلک هلبست توینا وی وقتی ویل دزگه روشنبیری و روشنبیری و بلافکرنا کردی بجین و شانخانه کردال بغداد کارت کرد جهاد گوت رادیوی دخوازن برنامه هبن هزرا برنامه کی هیا مگوتی من هزرا برنامه کی هیا افستران المایت دنگ بیجیه بجین وکی مموزین و لعلی خاناگو و خجوسیا مند و لاوکی دشتانی تایدف لاوکی کردی مگوتی خلکی کی گل باسترانات بد لیچی روکاوی مزانن از شیم برنامه کی سروی پیشکش بکه ادی او ناوی برنامه هر سترانه کی چی روکه که من ویریس بو 3-4 ساله گلک خلکی گهداریا وی برنامه که برنامه کی گل سرکتی بو بجین بری من دنگ بیجن استران بیجن هنرمند کردان اسکرین نویسکار بری مثلا بيجي صادق بها الدين رحمتي عز الدين مصطفى رسول وجالك ديوان همية بجداريت شالكيت راديو يتبردات كت ده أبيكو في وقتي ده يعني شدبتن دك برسيار بكن بيجن أف راديو بحسيا بو أول شوات ده كارت كت تبردات دو جوريت كردا هبون هندك بيجن بسن صدام يداو سياسات نفسه هندك تاني هنر و ادبیات ام شوان بود اوه هنر و ادبیات او کرد بون اوه همی گاوا هنره که گریدای دوزا گلی خوب پیشکش کرد تویره دا او بویا بله رادیا بغدای به سورانی و بهتینی بویان چند حفظ لحچه هبون تیده او خو بله رادیو کردی دا بجین دزگاه روشنبیری و بلافکرنه دا پراستی او هنده برادرد ما سوران ویلی رینت دا کرمانجی بجین 8 روپلین هفتینا ما هاوکاری هبو تنی روپلک دا بو کرمانجی او جبو هلبستو چی روکو ادبیاتی تنی ادبیات پاشینه او روپل جی کرنه نیف روپل بجین کووارا وانا دا بیان روشنبیری نوی درد کت بجین 5-6 روپل هندجا 7-8 روپلن بلکی 3 روپل 4 روپل رید داب کرمانشی یدی همی سورانی بو اما رادیو کردی نوسا بو رادیو کردی کرمانجی و سورانی وکی ایگ بو بجین دنگو باس کرمانجی جی تاتنا پیشکش کرم سورانی جی برنامه دی چند کرمانجی و سورانی ها بستران دیساب کرمانجی سورانی یعنی بالانسا کرد رادیو کردی ده هبول بغداد نوکی دزگاه روشنبیری و بلافکرنه نوکی روزنامه و کووارت کردی یت کل بی سردمی درد کتن هندک اول ما سوران وصا هزرد کن کو تماما زمان سورانی
دویا تاک زمان استاندارد بتن و هندک شوانا دبیجن نتنی کردستان باشور بلکه هر چهار پارچه جی لازمه او بتن اف هزراوانا برطانیک وکیلیه که گل اجرا دی هندک وک دجمناتیه که دیگل زاراوین دی بکن دیالکتین دی یعنی وصا هزرتگن هندک شوانا آشکران نویسن بجن yani dîna mer rêza xıyanetê ku eger ek zaraveyekî dî bikar bînin. Te jî hizreka bertayînge cêxuna girit û cêxuna girtiye jî me bi vê nevê zimanê Kurdî zimanekî firestandard e me pir standardekî hene û kes jî nikare divan vana rawstînin. Yani nikê destê kê desalataki heye bijitin Kirmancı bila kes edebiyatıyla vestup karneyinin, yanzazab karneyinin. Eve revşeke rast ev gele jardi bejin ta Arabajı gele zara ve hene de yek zaman standart heye. Ev revşeke diye ev tarihi da tişteyçi ve ama ne devlet ama heye ama ev çene bu. Niketu nikari zara ve ekip ke standart ol veji hemi kesedi bila بدنگ بنو زارابین خوب کار نین. سرمان اگر اجرا نقاش چید بو. آره میگه تول باکور زمانی که نو درکته اوجوی کرمانجی اکادمیکی. بله. evleri endek az jara ki nezoda bu valla beri koronaya bu asıl Diyarbakır bu teksiye ki sor bu gencekte da bu müzik Kurdi akıf diye. ويجب كردي برسوان دا اولي تركي اخف باش ديكرا كردي مقول اس تركي نظام مقول تو شما تو كردي زاني تو شما كردي ناوي ان بوشي وسانه وتو كردي سوريا مقولنا از باشورم قلت ايه هون هر دو كردي طاغبن قلت اب كرمانجا من اكاديميكيا قلت زمان اكاديميك نا اكاديميك چي ما بعد ازيد بجمت ام بازاري كان حجتكو والله كرمانجي اكاديمي كرمانجي زمان ديم قلت اسمه فهم دكين شو اكاديميكم بابت هنا اكاديمي ونا اكاديمي زمان دي اكاديمي ونا اكاديمي شيء ساعتها بخاف او نسل انه من فرق في داويه وقت امروز چه دیاربکری وانا کمتر و کمتر لحاتی اوی کو بزمان کردی تاغون بس از شارداریا باطمان چالاکی اک ریخسته بو چون دویره yani tamam روی گل زمان کردی بود اتوبوس دار بازاری yani او توی باجری دا زمان کردی زندیه کارت دیدن کیفام پیتات ام واسحبتات كين جبوكو ام خلكي خوهان بدين زمان خوش بيدناكن ارمانجا ما بي اوناكو از بجم رخني الباجارة كيان خلكي باجارة كي ديرمنا يعني ام واتشتا بيروا بينينكو زمان خو خودي دركم بله مالتا ما وصلت تشتكي من نو بري شش هيفاس بحسيام بلكي عيبه جبوي من دقوت جبوي باشور سوراني و كرمانجي لقوا از به ملتين باشورا خبر دادن دبيجن تصنيف او راستنه دبيجن كرمانجي يا شنغاليه بهتيني هي و سوراني هي يعني كاتيجوريزه سه كاتيجوري هنه از شاشیم بوم یعنی چاوند کارن ویتشتی شیرو بکن مخابن دنك قطبو ديا تلفون ايكو مخاط ديا رجبوي دنك قطبو نظام دنك متيتن دنك تجلك باشتي دنك تجلك باشتي دنك تنوهتن دنك متي ماموسته دنك متي تجلو دنك من نظام تي ناي ماموسته بله از نزانم که ها ما موسا دنگی تا ایجاد تی جاردن من پرسا من لسر ویتشتی بو نزانم دنگی متیتا از نزانم دنگی تا نوهید نزانم دنگی متیت آنه بله دنگی تا تی دنگی متیت باش نه دوزانی اوا مثلا پولین کرن یعنی تصنیف کرن زاراوین
زمانی کردی راستی گل ناف هنه یعنی کس در حق نایت داره لی وکی ام بین بحثا کردستان باشور بکن دفمه اد بجنه بهدینی بجنه کرمانجیه بهدینیه ما مثلا گرک نزیک ترین دوکا کرمانجیه که نیزی بهدینی بد هکاریه چونکی بو وقتی که بهدینان جی پارچه ای بوش هکاری یعنی مصدر کفن عربی دا وقتا بحثا لالشت کن بجد لالشت کفته هکاری جیری یعنی هکاری جوری هبون هکاری جیری هبون وقتا که دا پاش بهدینان چه بویه ام شنگار سر به بوتان و بویش بویجی بجین زاراوه کش دوکا شنگاری پیت آغون بتر وکیا جزیره یا دورا بوتانه چکی او پارچه اک نبونش میرنشینا بهدینا او پارچه ای بونش میرنشینا بوتان شنگارش بویجی اوه سا تأثیر کردیه که زاراوه ویجی وکی زاراوه جزیره بوتان بتن ازدیل دفمه بجین دوکه که تایبت هیا چکی فرقه ام بجین دورا بارزان دوکه واجی هندک فرقش دورا دهوکی و آمیدی وانا ایوا نیزی دورا سوران بوینه گره تشتی وکی بجین پیو و هندک رزمان جدا نزیکی سورانیه یعنی گره جد بجین نابرا هر دو واضحه لی اگر ام گشتی بری خوب دینه افرو البهدینا ستاندارده که بهدینی هیا یعنی بدر خان سندی عبدالرحمن مزیری محسن قرچان از وقتی هم هل بسته نویسیم تو زانی اوه ستاندارده که زمان وان وکی ایکه وقتی تو برای خود ده رومان وری درکتین یا گوتارین درد کبن تو زانی تشتک هل ویدرکیب ناوی دوکا بهدینی لی او دوکا بهدینی نیزکی گل نیزیا هکاریه نیزیا شرنخه و جزیره و شو سنوره که وصاجی فرق جدایه که وصل ناف براوادانینه که بیجین کرمانجا که دیار بکری فام نکد او که بیجین کرمانجا که دیار بکری yani bejin آگیری بتن یا عرفا بتن وقتی بهدینیا ولی تینا گهت او باش زمان خوشی دوکا خوشی باش نزانه تا که وقتی استیم کردستان باکور یا نویسکارات بینم از بهدینی تاغلن بس دی سرجی هموش مفهم دکن سمینار داینه کسی شرا نبودیه یعنی جارنا پرسا پی بکیت کن به گشتی تدگن از نزانم دنگی متی جنابته بجام ام جواب بکنه که دکتر دنگیتا نایت من هر دنگی من چو دقیقی نظام بوشی صابو نزانم دنگی من ایجا دقیقی ماستجان از جاره تشتکی میزه بکن قد دنگیتا نایت دنگی من نورمالده گرن ها بی دنگی متی ماستجان دنگ چو بله مامۆستا دەنگێ من دەبێژن vebû ez nizanim dibêjin dengê herdî jî tê gote dengê me ez bînim tu ez bînim hûn bijînê pirsiyarek yetken hûn ê avin bes qet dengê te nahête min ji bo jî dizanım çi bersiv bidim belkî dengê me tê te te dizanım behsa çi bike dengê min niha gelo tê yan na mamostecan em ez nizanim ez jî nizanim çi bikim ji ber ku dengê me çi guhdaran lê dengê me naçe ez alîkariyê bixwazim ew keça min baştir teknîkê fam dikeşme belkî bikaritin hema deqîqeyekî belkî ew bihêt careyekî nebike çikî dengê te nagehte Silêva Babo dengevî du telefonekî muhattekî xirab kir. Digir dengevî nahête min. Yani dibêjî
دنگی چد به دنگ متی و اگلو ما مستجان دنگ متی البته ابد ها کیش کردی ابد کامل کیش ابد بسر هر ما دنگ متی ما مست دنگ متی او ما او اشاره سر چو بسر دنگ متی دنگ اگلو دقیقی از تشتکی دن بجاره بینم ایجا دنگ متی اگلو بگیره ما مست ایجا دنگ متی الو ما مستجان ما مست دنگ متی ما مست میکروفون ات گرتیه نه ها از بجم چه بله بله دنگ متی دنگ کتی درسته اگر جواب دنگ هات برین اشتر جاتن توشته شیر از مرا بخونی و هنا کی بگلمتری بحثا ادبیات بهتینی نبا دنگ هات برین بله ها از کیش که بی که از نها البسته ما هلبسته کی بکنی اره متعابي مخابن نه چنینه بس دیاره المانیا چما انترنت رو وسط بتن دیاره دفعه انترنت رو نباید ام حدجي بدا والنظر يكون اف هالبسته که وقتی از السويدي هم صارت پنابریه بجن بریا ولاتی بریا باجر خود کرد وجا اف هالبسته ایشوان هالبسته کو از جی حزد کم پراستی آی ولاتی من الجير بستالن دا يركرا رزي بهنات چندا خوشه بجن توی بویا باجر که مزن بجن ساين سلطاني هاربونا القولان التخوينات ريجن بجن هندي شبا سلطاني طالب بي آگره هری گشه و خطیر تجبرنا بزن بجن توی بویا باجر که گلک مزن لچو اس لبرچاو دایکا خو هندی به حسالت برم مزن دبم هشت هزارو که بشیکم دوجی واسا هندی گروچیات بری مزن دبی هر وقت که خونه کاسبک هر دو چاو تگرتن تو وره سر خدا نسر دل من زبستان هم تو دویایی چاخ بفره همی چیای تتهنین لبهارا متود ویای ام روکا زاروکا بوین
مشرز تباهی چنین لهاوی نام تو دویایی از سرخوش لنیف شبا جگلی تتهات با اکی هین لپاییزا تو دویایی دستکی نیش زروکی برف خاندن گهد وزین لین غربت و غریبیا همی وقتا تو دوی تو ببیا بریا کجدارستانه که بی متو دوی تو ببیا طاویه که دجوارا گجلو که سری من بی متو دوی تو ببیا کانی که آگیری البن هر دو پیت مبزی متو دوی تو ببیا کابی سیجی تخونا مدا بی هر متو دوی بله دکتر ساعتها تخش مامۆستا یا gelek بەختەوارم ku dengê te bibîsim dengê edebiyatê her bijî mamoste can سپاس یا بکیم spas xweş mamoste edebiyata behtînî di çi dewrê de dest pê dike yani di heqê vê ew de hûn çi dikarin bibêjin اگه برای خوب دین پراستی کو گله جرا وقتی مرفتید بحثا دیروک ادبیات کردیت کردن مرف راستی آرشه کو کشه که گله مازند بد اوجی اوه کو او همی اثر و نویسین کو هاتینه افراندن نگهشتینه دستیمه هندک شواد رنگ گهنه دستیمه يعني از پشتی وشان خانه سپیرلیس ما وکری هندك شاعر هبون او 200 ساله دیوانویه هلبسته هبو ما چاپ کرد يعني بری هنگی قد نچاپ بویا 200 ساله وک دست نویس الجهه کی مایه جبوه جی اوه کشه که مازنه بو هر کسی که دیروکا ادبیات کردی بنویسد همی تشت البردستوی نینه لب شوه که گشتی از دی بحث کم کو راستیت وقتی که دا وقتی بجین سالت ترکیه زمان کردی بگجاری قدقه کریه هدی او الشعر ما كلاسيكي وشعر كلاسيكا كردي هاتا البهدينان ادي ملاي الجزيري احمد خاني وانا بردوام المدرسين ديني تاتنا خاندن والدفمه جلك شاعر دركتن شو وداوية مثلا شاعر دركتيا خلقي آمدية بويا يعني هما هفدم ملاي الجزيري بويا وشاعر بويا هالبستوي هاتنا ديتن كنت وقت ملاي الجزيري دا بارتيا محمدية ناوي الآمدية بويا بويا بشكل زحمة اللي هكذا بري خوب دينا أدبيات ني يا كوب كرمانجي هاتيان بسيان بينين كو ایک شوی کووار هوار گلک نویسکارین من وی وقتی بجدار بوینه کووار هوار دا کووار هوار تات زخو کووار هوار هندک دانه توید گشنه دهو که کوملاهی و بجین وی وقتی وکی پارتیا که سیاسی بو اوان تکلی جلال بدرخان راه بوینه جربو کووار هوار تات هدی او باید کو الفابیا لاتینیجی او نویسکارین من بره زانین الفابیا لاتینی بخوین و بنویسن او تأثیره که باید پاشن شاعرین وکی نویسکارین وکی سیده صالح یوسفی صادق با الدین احمد نالبند همی دابا يعني مجال الشعر هنا شعر من كلاسيك البهدينا وكي قطابي بوينا وكي بجين قطابية ملاي الجزيري بوينا يتفقية طيران وأحمد خاني الفيري بردوام أو زيندي ماينا وبردوام تأثير وانا هبويا ما خلق هبويا تنانت نزاني بخينو بنفسنجي جلا بيرامير وبيراجن ما هبونا خانون نویسی نزانی لی هلبستین جزیری و خانی جبر بون از بر هلبستیت وانات خاندن او فقیه و ملا المدرسه درس کوانا او شعر ما کلاسیک بویا باشه که ام بین بری خوب دینی رادیو کردی سالا 39 البغدا ود بتن دویری بجی گلک دنگو باسو تشت وقتی زیندی بویا یا تو مارکرنی
مرۆڤ هەبووینەیە ئالیەمە بژین وێرێ کار کردە ئەوە خۆشی پێنگاوی بوو کۆ زمانی کوردی ئەدەبیاتا کرمانجی وێرێ کار بهێتن ساڵە 5 کۆڤەرا ڕۆناهی دەرکێت حافظ ڕەحمەتی حافظ قازی سەرپەرشتیە کرد کۆڤارەی بوو کرمانجیش تێدا بوو سۆرانی تێدا بوو کۆڤارێکە گەلە باش بوو ساڵە 5 بەغدا تەبەرێ خوددایە نویسکارên کوردên me yên Sovyet têda nivîsarên wan têda belav dibûn yên bêjin Rojava têda belav dibûn yên Soranî Behdînî têda belav bû kovareka baş bû û piştîngê berdewam bûye êdî hemî gava xelkek hebûye ku kirmancî nivîsaye ama direng salê heftê ez çê bêjin piştî beyana Yazdê Adarê êdî kurmancî pitir hate bikarînan yani me bixwe sala heftê û êkê yekem car tiştekî bi kurmancî çapkirî dîtiye yani wextî ez emrê me 14-15 sal bû qet me berhîngê me tiştekî bi kurdî nedît bû dîwaneka biçûk Ehmedê Nalbend Xalid Hüsênî çap kiribû وقتی میخواند من متخواند اما بزمان ما و دائما مدرسه هلبستان عربی تخواندن بس جا اما کردی من ظنی کو هلبستا هلبس جی بزمان کردی هيا و هدی پشتی بیانا Yazdê Adarê توا 4 سالا دا gelen viskar derketin o tiştê wa belav bû ve ama şên bêjin ku destpêka rastaqîneya edebiyata behdîniya çapkirî ya ku belav bû piştî beyana Yazdê Adarê bû min gotî wana li Silêmaniyê li Hewlêrê tabii sala heftê tesîr xwe edebiyata Soranî jî wisa nebû yani sala heftê beyana Yazdê Adarê tesîr ew wekî bêjin serhildaneka mezina ziman û edebiyata Kurdî dest pê kir piştî sala heftê بۆ کۆڤار و ڕۆژنامە دەرکەتن ئەدبێرێ یا me jî ev şê bêjin destpêkeka rastaqîne ya edebiyata kirmanciya modern salê heftê dest pê kir belê şiîr hebûn zêdetir yan kurteçîrok yan roman yan her silkêleke hev bûn ji bo kurmanciyê dibêjin mamoste yek jî Kurt em bêjin kîjan qonax û bizav hebûn di wê demê da nav belê kerem kin xwe wekî cenabete şarazayê edebiyatê ye hekê tu berxwe de ye edebiyata hemî mileta helbestê dest pê dike şeirê dest pê diketin û paşîne ew miletên ku edebiyata we hatiye naskirin û tomarkirin tu berxwe de hemî gava şeir kevintir bûye ji bo jî bêjin giraniya edebiyatê Soranî jî bit kirmancî jî bit destpêkê şeir bûye paşînê çîrok roman ekî em berê xwe bideyne êdî vêje ew salên notoêkê piştî serhildanê em evan bêjin serhildana notoêkê ku êdî Saddam nema hikmî Kurdistanê biket Kurda bêjin îdara xwe dikir دوێرێ دا هێدی رادیۆ و تەلەڤیزیۆن و yani kirmancî û zimanê Kurdî kete qonaxeka nû ew jî qonaxa fermîbûnê bûye êdî zimanê hikûmetê bû duhokê bû behdînî bêjin televîzyon behdînîne radyo behdînîne rojname û kovar derketin hat vêrê da notoêkê min gotî heftê û êkê bêjin serhildaneyî lê notoêkê êdî gelek asûyeka mezin vebû ji edebiyata Kurdî û ji kirmancî re neke tu berê xwe bidehê ew nivîsên ku salê heftê da belav bûn pexşan kêm bû çîrok hebûn bes tu hevberkiyekê bikey miqayeseyekê bikey navbeyn zimanê kirmancî da wî wextî û nike yani tiştekî gelek فرقeka mezin dê têda bînî gelek pêş da çûye piştî notoêkê nike kitêbên baş hatîne berdewam têne wergeran bû kirmanciyê bêjin roman têne nivîsîn
ما كومك الرومانا بدماهي تشاب ويا رخنا أدبي تنفسين بجين تيزن ماستر ودكتوراي كرمانجي تنفسين الزامكويا دهوكي الزامكويا زاخو الزامكويا ديجي هندك الزامكويا ديجي يعني أفانك تجارة كرمانجي اف بشكتنا بخوانا ديت بود عراقي بني نوتويكي ام بري خب ديني وقت كتاب هنجيبي وقتی كتاب دانا درد كتن بيلي شدو صلا نوتو نهي بشتي ما 2002 ببورا وشا خاناس بيريس آباكيري حتى نكا 445 كتاب دركتنا ما تشاب كرينا جالش وانا بوجارة ايكي من كتابة كلاسيكا وانا جبلي ويش بشش كوار ما درخستن بردوان بونيكا كاريما بچكي لاواز بويا سست بويا جبركو اواري كاريا بومت حتى كرن ايدي نمايا لي تاني افنمونا قوتن كو چند هلبس جی بردوام و رومان جی درکتی و جیروکا کرد و شانوگری و رخنا ادبی ادکولین زانستی کتاب سیاسی بکرمان جی درد کبن کتاب آبوری بکرمان جی درد کبن ادیت هر وارکی دا کرمان جی دکاره ساعتا خوش ماموستا شیرک هونه بکارم جمرا هلبس تکی بخونین بله حوشا مالا مدى سبيندارك هبو حوشا مالا مدى سبيندارك هبو بجنوي بلند طائن بلاف قلبين ليسو هيلين سيبراوي زوزان وفرشين دما اس عاشق دبوم سيف ضدان دما اس سرخوش دبوم ايش ينتري دما اس شاد دبوم تيشمبو دري دما اس خمجين دبوم مبقالا خود دا قرمبه و ترد كرا جيري نكا نسيف ماينا نايش ينتري نتيشمبو دري رندك جنمانا بيب كما جيري ديارة ايوارة بايزا عمري ديارة بيريا بيري سباس خوش ماموستا تدلي مشى وتان ري والله خدي عمرك دريج بده جنابته و سباس برهمن زيادتر برهمان جو بخوينن ماموستا تكليات نافبرا سوراني ادبيات سوراني و كرمانجي دا تكليك خرت هي يعني دوي هلي دا متكارن هنيكي ما آگاهتر بكن يعني هكا ام بري خب ديني او بابتين كو بجين تهلبستا كرمانجي دا هين او همان بابت ومجارن همان وينين شعرين خما ما ايك بو ام هميد بندست صدامي بابوينا و جبويجي هردو آلي بجين وقتی تو تخینی تو زانی اوه یا ایک نتوه یا نتوه که کو خمت و هیویت و ایکن هنده جرات تکلی دابرینه چه باید و داویه بره بجین وقتا چالاکیه که ادبیل سلیمانیه چه دو امل دهو که دشون هولیره دشون همیل بره کمل دهو که چه باش سلیمانیه و هولیره تاتن و دمایی مروف هست بید که کو دابرینه بویه يعني دي سليمانية تشالاكي أفر سليمانية كاتو تشالاكي أدبية دهوكي جري جرا تنيت أبي بجدار دبن خلكي دهوكينا أبي جبراستي بديار تهندا مسبرسين سياسي إيك وقتكي دابرينك تشيبو شر نافخو جرا تشتدي تأثير سياسية يا خراب السر روشنبيرو أدبياتي یا دوی او دیالوگا دجوارا کو ود ماهی چه بوی کو مثلا بجین تنی ود زراوی مبتون و تنی ود دیالکتا مبتون و چه دیالکت دینه بود لی شبه که گشتی
ما دوستینی دیگلیکه دیکلی دیگلیکه هندک بجن هند جار ام بهدینی و پرسش خود کین ام بجن گلیک نویسکارین مواد بجن ام الفابه عربی پرتوکین خود چاپ کین نه سوران دخینن و نه پارچین دیجیش برکو الفابه عربیه ناخینن ام تنش دو که دا بجن دور پیش دبین بویجی راستی وقتی که مادام ام بهدینید ولی ام دوو که کرمانجیه نه یعنی اسمی باشتر بینم ام جیدی بلاتینی بنویسیم شما کوب که مثلا که سه پرتوکه من هلبستان استانبول چاپ بوینه شالیه وشانخانه آوستانه که عبدالله بجن گلی حوال دید بجن تینه خواندن خلکی دخینتن و هاتینه فروتن بلاف کرن از باورناکه من او الفابه عربی چاپ کرین الدروکه از باورناکه سلیمانی خیلی بخیند وصا چه باید نر سلیمانی اوید کود بینم بهدینی البته وکی کویدی اوه نبابتی بیه سوریا تینه خواندن بجن باکور تینه خواندن تنانت کرد ما خراسان جی شعره که ما کرده حوالی من کریم کرمانج بجت البست خراسان تینه خواندن و چند دیوان تگهشتین اگر ایتوانا هندگ بخوب دستی یا کپیت کن و بن هکه پلاتینی منو وقتی من پلاتینی چاپ کرد و پیوست ند کرد از بیم استانبول جاریدی چاپ بکن اما اول دو که کاری کو بیتا با کورو بلاف ببت ما وکی نتوه ما وکی ادبیات وکی همی وارد براستی ما کشن مازن همه ایویدارین ام بشین وان کشن خود چاره سر بکن یعنی جی ام ریا ببینین ام چاره سر بکن چوا نزیکی هف ببین افسنوره ام جنگ جدا کرینه بس بلا ام هست و سوز و هزرو بیرین خو پارچه نببین خماوی دنیای گلوبال بلکی امکانک داده مکو کردجی زیاده تر نزیکی هف ببین هف دون ناس بکن زیاده تر بدن و بستینن یعنی اف جی هیویه که بخوراتینه ام لگوری دنیا چاوا که وک دبیجن گلوبال دبه کردجی بکاره من ناف هف دا وان سنورن چیوی با آواکی را بکن بلکی مدیا دیجیتال یعنی جی سوسیال دکاره دورده روله که مهم بلیزه اگر کرد بکاره بخوازن ویتشتی بکار بینن بله از سکر از تشتکی بیشم جاره که از هات ما دیاربکری از اول من هجا سلاوین مبوی شاعر ما گلای برس برکن بره سبینارک مدا الفوارک پرتوکا بو جا که عبدالله کسکین اداره بجین سمینارت کرد برسیش میکن گوتا کنگی هایتش ادبیات نویا باکور بویا مگوت جاره که کتاب اگدر کرد بو کشکولی گیو مکریانی که چاوی کردستان مکریانی چاپ کرد بو وکی انتولوژیه که بویا هل بسته برید دست کرد که هل بسته برید همو کم کرد بون بجی وقتا و کتاب دیتی سالت هفته نه هشته بود نظام چیش سال بود مخان منابق دید احمد عارف بجی شاعره که کرده خلکی دیاربکریه اما از گره جیانوی درباره جیانوی ناسنا کن هفجی هلبستکاویه هلبستکا احمد عارف تیدا بلاف کر بود يعني من هي او هالبست مجارة كي خاض مجبر كر هوات بجتن آفا حمراوات جمدي شارتلي جمد لسر آفا دجلة ام آفا فراو فلان جبيري دكشينن چايش برفي دكهلينن خوشكا من دجانية جران جارة پیشينه هم دترسه هم شرم دكه خارزية هم دترسه هم شرم دكه و زمهریره دبک دنجیل مزیده دبا خارزی احمد عارف تو بخیر هاتی سرچاوا
اف پارچه هلبسته دا بوسا وصا يوم مكرياني وصا باور كي اف طبعا بشتي مزاني اف هلبسته تركي بويا كرمانجي اما يبرجي رانديجي جلا باش برجي گلک باشه آره والا گلک شاره زوی ساعت هایی خوش به مروف وصا وقتی مخاندي مروف ادي نزاد كو اف برجره اما تدبيجي راست کردیه او اخو قوتيه هنجي بجا از ادي مام احمد عارف مزاني ابا الشاعر كي مودرن وقتي بالشعر نفسه از چوا هلبستید بی هر کسی که مدید بام پرست کر کسی تشتی جن نزانی باش جرا که تصادف کتابه که دستی من ترکمانه که عراقی هبوناوی عبداللطیف بندروغلو انتولوژیا شعر مدرن ترکی مدید الپرتوی خانه که مکری او پرتوی مساکری احمد عارف لیره جه احمد عارف هلبستاوی او تدابو ابا بهار هاتیه چیه ولاتی من وقتا ما اودي وصا از خمجين بو من اثبات بوكو ادي مثلا احمد عارف تركي بنفسه انا كردي جو صابو ما بالي هاي ماجي يقول نكا نا اف سوشيال ميديا اف هاد نوتشون صناهي بويا نكا بجين كردستان باكورجي نویسکارین باشور ناستکن یت ویلی یت وانا ناستکن یت روشاوا ناستکن یت روشلات ناستکن ام نزیکی ایک بوینه یعنی سنورا او هیزا بری هی نمایه بری تمام ام شاف دو قد کنی کسی تشتکش یدی نزانی لانها ایدی سنور طنیق بوینه سنور لاواز بوینه بله ساعت جنابت خوش ماموستا جان مجلك وستاندي بكرمانجيا مدبيشن ام نزيكي ساعت كيبون ام داويا ام هاتن داويا برنامه خو از جلك سود وردگرم صحبتات اخافتنين تا از كيفم يوتيوب سري جاري دنگتا و دنگ عبدالرحمن مزوري و باشورين ميدن قداريت كم جنابته تشتكي رجاتكم تشيرك قلك بتأثير لسر أحمد نعلبند وشكوية حسن نبيسية قالوا تذكاري هنا كي بحثا ويبكي كشكوية حسن شو وقت هاي تجي تشيبو ووقت داو شيرة داويجي في شيرة في هالبس تجمرة بخوني أما قالك باختوار ببن گله سپاس بوهجی از کیف خوش بوم که ابروکه بجین دوی اف دیداره کریه و اف دیداره و بهتر علیه گله کسی که زمان و ادبیات کردی دشوپینن از صالح هشتیونه از چوم ایریوانه از وقتی پنابر بون سویده از چوم ایریوانه مهوان شاکر خدای بون جهوی به حشد به لجا بیلی ده من هندک سالت هفته هنده هلبستین کردین هلبستوان سوویت کرد سوویت مدیته بو یعنی ناوش کوی حسن تاتا ناس کرن ناوی بادی بالان کارلینه جاوی یعنی گلک افناوه ما هندک هلبستت ودیت بون جام من سرنجامی کشابو هلبسته کاشکوی حسن مدیته بو اوه سرنجام را کشابون پرساوی کرد موتی شکوی حسن قوتي ها شكوي حسن صالح هفته وششه خوكش او بجن شاعري ما يدوي بويا شاعري ما يكي احمد نالبند بوي صلاة شستو سي خوكش ديا هل بس تيك من السرويجي هيا شاعري ما يدوي او دي بويا شكوي حسن بويا بار مخابن شاعري كي السليمانية ديوانا كاوي تشابويا جنرال بايزي اويجي سليمانية خو انتحار كيرو بويا جي هميا يعني واشا بجيبه بحجبت لجا من جيانا او تخانية كي بلند فبوش وي حسن خود خاني دهابت خود پنجره خاني دهابت رو شوي گل خراب بو هجار بو تشكي بروبليمن و خارنه جيه بو جوي دو چنگ دو جامه كي ده شكو شقه كي و بو
بس گرت هات مروف خود پنجراوی را پاوید خوهاوید جاماوی چرای شواوی بو جاماوی هوا را رواوی بو جاماوی سازا برین و سترانا خمین وی بو جاماوی دما والا دبو وک خلفاسه دارد گردناویت آلیا و وک خنجر دلیویت بری جاماوی دما والا دبو تهناوی پالا خود دا برسا زاروکین ویو هر دو چاوان دگیری جاماوی والا بو هر دو چنگین وی برین لی او بوان چنگین بری جعل گزه حتی لالش فری شرین زمان کردی لی جهر جینا شاعری بی لطیف و نازه لطیف و نازه نقش و آواز زمان کردی لی بلنگاز مرووی بی لکردستان با یان هایستان لقرسه با یان یریوان دلی ویچای آگیری با یان دشتا حران رحاوی کتیب دورا با یان بروسکا عورا با ولاتی وی زندان خوین آگیره لی خوناوی هشتا بازیه که بلند فره سپاس مامۆستا ئەم gelek spas dikin gelek hurmet dikin يلا سپاس بواجی em hêvî dikin ku dengê şaîrên me herî bi awayê herî xurt di nav gelê me de belav bibe û ciyê wan ciyê herî bilind û berz û xweş bî înşallah mixabin şaîrên me piraniya wan di kêşeyên gelek mezin dîtine ji hêjar û hêmîn û bigre heta şikoyê Hesen Fêrîkê Ûsif û yên din em hêvîdarên gelê me zêdetir qedir û qîmeta wan bigirin mamoste. يلا سپاس بوا شكو او شارجا تلفونا مجي خلاص به كسر بتاوا يلا خوش بو ميبي دارين در فتت بهجي دهبن ام ديسا بجهينا ايكود يل خمو دردت خو بحث بكي يلا سپاس اسبي خوش حال بومكو em gelek spas dikin temaşevanên hêja gelek yani gelek temaşevan hene û gelek spasiyên xwe jî cenabê te re dibêjin ev tiştekî baş me wek dîbaceyek wek destpêkek ji bo danasîna başûr em vê bernameyê bibînin bi hêviya ku em ê bernameyên din çê bikin em gelek spas dikin mamostê Delal ez îlanekê jî bikim hefteya pêşiya me roja înê em berî xwe didin du hev hunermendê me Rojava muzîsyen Xenî Mîrzo û ressam Lokman Ehmed jî ji Amerîkayê em bernameyek bi sê kesî çê dikin û li ser mijara huner diaspora û aidiyetê em ê bisekinin roja înê divê bi saetê 11 di nehê Diyarbekirê de be em ê bihevrabin mamoste can ez gelek spas dikim gelek bextewarim bi hev nasîna cenabê te يلا سپاس از کاری تا پیروز دکم و دیسا رزو سلاوین من بو هر کسی گهداریا مکری مدبینه يلا سپاس spas xweş bi xatirê we şev baş بلیچون Belê temaşevanên hêja bi xatirê we îro problemên înternetê diketin li qusûrê mêze nekin carna problemên bi vî awayê jî dertên li me zêde negirin rexneyê xwe da jî hinekî dilê me neşkînin bi xatirê we şev baş